sanibona uyena unduku ezakhala ehawini izona zakhala enyameni kuyofuyihlo nonyoko wemama awungichathi man uyangihlokoza wemthakatha awungichathi uyangihlokoza wemthakatha ubulala ekhaya hey ngayitshela sengikhohliwe kwasho bahuphi ya mfowethu kunjani we babu wa Ndlovana ngazi sibonga indezo baba laphana angazi umngakanani into eyikhuluma la ijulile futhi ku TikTok ya phela kufanele umnyanga sicophelele kwesisikhathi kwezinye izinto ku TikTok lapha ngizokuphendula amagama aqinile azobe inkinga kodwa amahle ngeside lenu lokusizakala wangazi umngakanani ngoba leyo mpi yomndeni siyakwazi ukuyilwa kakhulu phela siyazi ukuthi kuba nje kube nje ingenxa yofamily yefamily kuze kube nje ngenxa yefamily mfowethu ikhona into eshayayo le engiyakhela umuntu njenganawe mawuthi uyahlupheka emndenini nomuntu oliloyayo uphela mawuthi uyamazi njengoba sewuthe uyamazi uqedini kunento eziwu2 ezaselesele isicupho seselesele ekufana lo muntu umshuthe ngoba nosebenza ngobani basediniwe umshuthe masokhipha isithombe uyenze lo nto emva kwama uyenze lapho ngothi uyenza khona kade selesele ngoba ubasumlilo ngaphezulu eqhume ngaphansi uma usenzele umkhubo esiwenzayo uphalazele phezulu kwakhona 7 days manje angazi umngakanani mfowethu ngisempini manje inkosi yami kodwa futhi mawukuthi uyasho nje ukuthi uyamazi mhlawumbe uyangabaza ikhona ogeza ngangolosine njalo ngolosine uzophela inyanga njalo ngolosine hlaba inkukhu wena uyayikhulumisa uyitshena ukuthi abafe bonke omonasa sifeze okuzisha zakho angithi bazofa kodwa isitha esuke sifisela wena ukufa ithuna nibheka kubo oqala noma nibheke kuyena kuqala asike sime lapho kodwa ngazi umngakanani ngoba ngiyasaba ukujula sengiyasaba ukujula lana ngiba nenkinga yokublockwa hayi ukukhulumiswa yonke inyanga ayikazi isabe inyanga ayikho lonto ukukhuluma kuba inkinga la iblockweni ugcina sekuthiwa hawo uthini manje no ongithinta baba ngikuzwile mina ngiphendula le comment ngoba wonke ama comment kubalekile ngaphendula ongithinta mina